Өлбөйт, өчпөй тұрдым пири Рыспай. Улуу тоолун шаңшып турган кушундай, жүрөктөрдөн аруу сүйүү тартуулап, урпактары жүрөт дайым унутпай. Ассаламу алейкум, кадырлуу коноктор, урматтуу меймандар, амансыздарбы, өнөр баалаган кадырман кыргыз калкым. Доорубуздун залкар таланты, обончу композитор, миңдеген шакирттердин устаты, миллиондогон ырышкоздорунун жана ыр күйөрмандарынын кумири болгон ырдын пири Рыспай Абдыкадыровдун 75 жылдык мааракесине арналган эскерүү кече концертине кош келиңиздер демекчибиз. Бүгүнкү күндө кыргыз элинин чыгаан уулу, кыргыз маданиятынын өсүшүнө ополтоодой салым кошкон Рыспай Абдыкадыров тирүү болгондо 75 жашка чыкмак. Өзү арабыздан эрте кетсе да, анын экинчи өмүрүн жаратып, улантып кетүүчү зор байлыгы бул канат серпкен чыгармалары, ырлары ушул учурда да талыкпастан талпынып элге рахат тартуулап келет. Анда, кадырлуу коноктор, бүгүнкү кеченин качуучулары, келиңиздер. Айтар сырын, чыркыраган чынын, кайгылуу муңун, терең сырын каткан, дилин канаттуу кайрыктарга кошуп, миң түркүн обонго салган Рыспай Абдыкадыровдун ыр кечесин баштоого уруксат этиңиздер. Токтогул Сатылганов, Миң кыял. Сахнада Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониянын Болуш Мадазинов атындагы эл аспаптар оркестри. Оркестрдин дирижеру Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сайдрахман Матиев. Рыспай Абдыкадыров түгөйүм. Аткаруучу оркестрдин коштоосунда Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери Коштарбек Ташматов. Azık kanat köpücük
barada Жүректерді қайнат сөндірген Bir сүйген бүткіл араша Terim kurştum sıymagan Kaydan büttü bağda bulada Sırğa terim kurştum sıymagan Kaydan büttü bağda bulada Kaydan büttü bağda Rıspay Abdıqadırov Bilbedin жүрөгүмдөгүнү аткаруучу Кыргыз Республикасы маданиятынын бакыттуу кызматкери Гүлжамал Ташматова оркестрдин коштоосунда. Гүлжамал Ташматова. Рыспай Абдыкадыров Ботогөз. Аткаруучу Кыргыз Республикасы маданиятынын бакыттуу кызматкери, Ош мамлекеттик университетинин доценти Манас Кожомжаров оркестрдин коштоосунда. Ой Ботогөз бозой сени сагындым, жылымсаңдай жүрүптү бу жагында. Бачмасың бал көзүмдү таттырбай, бачмасың кеттиң жагында. Бачмасың кеттиң жагында. Алдым жалгыз олутун өзүнчө, кабак чыктым көчө делдим көзүнчө. Карабадың апчагыңда кылчайын, алдамчынын сөзүнчө. Алдамчынын
Urdasam alcamında ey Uçkunlar sinca koçatsı ey Uçkunlar sinca koçatsı Uçkunlar sinca koçatsın Ош облыстық Рыспай ауданында атындағы филармонияның болуш маданият атындағы аспаптар оркестрі, оркестрдің дирижері Қырғыз Республикасы Мемлекеттік еңбек сіңірген ишмер Сайдрахман Матиев. Ырда Рыспай, ырдап қалғын ырдағын, мен қуылжып, мен өзгөрі ырдағын, өзөгіңден өмір өтіп өксітіп, қызғалдағың, ырың қалды қырдағы. Сахнаға Қырғыз Республикасынан Маданият еңбек сіңірген ишмер, ел аралық руханият сыйлығының лауреаты, алтын қомыз сыйлығының баш бәйгесінің иесі, белгілі төкмақын Рахматулла Қозыкеев жана Орта Азияға белгілі төкмақын Абдуали Акимбеков. Қол жауап қосыңыздар. Ауке bu ırdayın desem ır emes, Jengiylayın desen ıy emes. Desem ele gözümü elestep durat karaça, Ak kastumşum giyingen tin albeti süyküm bir eles. Al Rıspay degen ağabız kayr ömürgö bir gelbes. Attın ay çirkin dünya cetetekem bari bir kem degen tübüne. Eğer bir kemdigi bolbosa 75 kana jaş bolmok jergebiste bugün bir talantardı çoğultup algışı katarda tursan emine. Bugün ır vermeti teskelip ırıstın eldik ırçağam Rıspay ağamdın ırın turbus eskerip. Akaktay tonuk ırılardım bugün altını turat teskelip. Abdı kadırıp ağamdın atma jurtun çoğulup bugün arbağın turuk eskeri. Rıspayday ağamdı görüp kalgan balamın, Geden esime menden alamın. Kıngıranıp gelse de gelbese de obonun işten salamın. Ankenin rıstu kırgız kalkımda bağlanıp tursun ağayım. Barkım büyük bağlaymın. Mınan Abdüvali caninim ordolun oştun töründe, Oğmattu kırgız elimde. Arvaktan aytılat rıstın Rıspay ağam jönünde. Alatoğ kırgız el bilgen, Akaktay tunuk ırılara. Artında kaldı tübölük mınan ovonu menen sırlara. Azırdan ırdalıp jüröt Kırgızstan eçem toptolgundalay ırılara. Yemin ulanta versem alacağın aytılsın söztün kaymağın. Bende kalpıp жүрген kişilem ırçılıktın bayrağın. Rıspayday ağamdın arbağın koskop bugün bir el aldında sayrayın. Ekçep dilim gayrayın. Ankendigin sebebi elim süygen Rıspay. Akkalpa Kırgız belgülü tenin süygen Rıspay. Alatoğ Kırgız bütündey jerin süygen Rıspay. Oşondoy bolgon ağamdın 70 yıldık toyu dep jergemde bugün karaça. Ordolun oştun oyu dep Arabinin kuşunday sozulun büyük obana. Obanın salı vırdasa Rıstın Rıspayday ağamdın kalkı kalkımda dayım joğuru. Arbağın estep abıke geçinen altı ozırdap koyulu. Turaytasız rakeniz san sözdür menin oyumda. Bugün odarlı valdık şöyt avam Sulayman tonun borunda. Bolgalın erte gitti kadimkin acal çıkıp jolunda.
Dağıda dalay çıkarman kanın, getip kaldın oyunda. Razı bolsun arbağı, tuğanları rıspayday uluğa, içinen alakan çap koygulun. Ha ballin özün ördamın eken, kızgar suğuk kışında içinen ısıp toy kalışar. Büro kaytıl çudalay sözdür var, ırıspayday ağamdın, ırlarım bugün baykasam, anın tek kılımdap gitti izlere. Görse caş gezinin karaçı calan ovonçularga koşulup, anın izdeyim senin kırından ağamdın eken izlere. Görse boto göstü doy canda da, kadimkin eldin töründe, ataymışam mıskalday, avavus elge sayrada, bir geste kırgız töründe, toğu bulbulu toktogul, atalarım ırdasa, alardın gelgen artında, kadimkin atay avam sıysızdasa. Görse Cuma müdün atanın anan gelip vartından özgöçe bugün karaçı Kırgız'a kayrıp casadım. Anan artından bütünde yer çittin alatoluk caşlarda. Kadimki nemis götürgön özün aytıp koyçelen ırake jakşı bilesiz. Gül sandık dep koyçele, gül sandıktın içinde ır sandıktı karaça asıp gelgen turbayba alatoğunun koynunda. Kadimki kamman astım bu yerde elesin koşul sıyaktı. Görürsen geçen beles avavız aşıp gelgen turbayba. Kadimki kaynagan oşuldun kovandın eçe çetinden dalay karaça. Kırgız üçün tügöngüs eçen belekte kazıp gelgen turbayba. Yemi 75 kurağı cerdeşi buna tuğandar jeti duvan töründe kamman astım baldarı estey turgan uvağa. Negizgisi tilegim eli jurttun töründe göçpey turgan karaçın kovonu vargırı var. Antkenin kartından geldi karaçı, kaşımda bugün olturat, kadimkin eldin tazasa. Buna tügölbay ağam baş bolup, jol boldun ağam kaş bolup, bol boson kartından erçip yetişti. Geçegi tokom menen kadimke, bol boson asanday bolgon karaçı, inileri canında erçip gettin ağamdın. Apas menen bolboso jolmuş bek ağam dağıda. Görsen kalar arjaktan ahirette beyişte, abalkim toktogulga koşulup önörgö görgöndür deymin kamılga. Negizgisin gözü jok, kağılayın tuğandar, ırı kaldı bütünдөй ulu Kırgız sabında. Emin qoğmattın oşol tileyli kol turgan eldin barında. Azır ırıspayday ağamdın, ırdap jüröt ırları, teң akiyandın arjagın Amerika cerinde, bolbosam ulu orustoy töründe. Bütünдөй düýnöge gettin atağı, azır ırıspaydın ırların ırdabagan jandar jok, artından ösüp jatat toy baldары. Negizgisin ırları kaldı Kırgızga, Kırgızdın jok çıgar deymin armanı. Avuken özün aytkanday bul dünya jalgandır. Irıspayday ağamdın arbağı bir bugün odarılıp algandır. Ankenin arbağını istep kalkıbız ulu kiçü jalpıbız. Aylanam ağam ırıspay sizin kılımdap jaşayt dankыңыз. Ardayım makta bir daşat avlı balim mak okşoş aktanda yakın jarıçыңыз. Emin ayta gelsem arjagın kalpıyın söstün kaymağın. Irıspay ağam eger hazır bolgonda oyunda dalay oy bolmak. Attın ay çirkin düğünü dep Irıspay ağam tolgonmak. Ankenin oyloğunumdu Kuday berdi dep ovonçulardan içinde süyük düğünüm Tügölbay biske minister bolup geldi dep
Özgöçө sүйünjө башка сүйүнмөк, аккордеонун колтуктап ары бери жүгүрмөк. Канча жашка барса да баягы жигиттей болуп түйүлмөк. Эмиң айта берсең сөздөрдүн алтындай болгон, ардагын калпыгын сөздүн каймагын, Ырыспайдай агамдын кошкоп жаткан кези биз коо кала кылгыс эл менен эскерип бүгүн арбагын, гүлдөтүп жатат Ырыспайдай агамдын ыр жагынан чарбагын. Чарбагын деген себебим Ырыспайдай агабыз чынында бир кезде байкап олтурсам, аккордеонун колго алып абанын далай жаңырткан, таңда тилин таңшытып эсендерде шаңшыган, актаңда тилден таңшыган, анкенин ырыстың обонун жараткан, ырыстың элге тараткан. Жагымдуу обон жаратып жашарткан элдин жүрөгүн, ошол обончулардын көч башы, Ырыспайдай агамды мен обончулар жагынан Гагарин деп билемин. Ал киши кайтыш болду билебиз 54 деген жашында. Бирок ырыстуу кыргыз калкымдан ырлары калдың артында. Эч качан эстен чыгарбайт, эстей берет калкымда. Анкенин ала тоо кыргыз ушундай ар убакта салтында. Ырыспайдай агамдын ыры менен обону тура сыйында. Ала тоо кыргыз эл барда, Ырыспайдай агабыз жашай берет кылымга. Айттыңыз uzun qara çağı, tügönbös ulu gepterin. Eli jurtu bar keste, Ырыспайдай ulunun eli emaç attalay gedepterin. Bolgan ele jaş çağında karaçı kalın kırgız el turat. Anı gör albastar canında görüp durup çekdedin. Kesin ayttın Irake ayalga jakın eken dep. Kesin ayttı karaçı canında жүрüp biriçi varaka jakın eken dep. Bürogalar aytkandoy beker gep. Tek kaldaygan kazak jerinde, Kanattaş kazak elinde kaldayakıptay ataktu. Kurdaşı çıkkan bileviz, anın kadırın bağlap yüreviz. Negedir kırgız elim kuşunday dangtulardın barkına, barımız jetbesten nege yüreviz. Ырыспай akem çınında uluğunun oyluğun jakşı can eken. Al er tarak getip kalganın içinde çok armanı. Al kırgısımdı momentip tündük düştük bölüngün türünü bugün görgünde. Tün uykusum bezbesten tünde turup uylamak. Hak sözün aytıp açıkın, kakşangan eldi kıynamak. Bürok kadimgin koşul kırgızga, altınga beriz karaçın ırları kaldın altında. Al arnalgan kırgız kalkında, bugün javılgan bütün kırgıztın, Irakem bugün başbolu ovon çıngırçın geldi. Buyursa geçeğin oşol jakında, eskerişip borda kuşkegin dele termelde. Antkeni bütün mına kaşında, Ырыспайды süyüşken ulu kırgız el geldi. Bu yakta javılı vırçı gelişte, Kanikey menen Ataybek, alardan ırda berişet. Salmaktı kızın salamat, sangırgıstın eritet. Abidinin baş bolup, kadimgi jol boldun ulu kaş bolup. Dalay artından kalgan balları, emi jaşkarının eritet. Negizgisi tilegem, razı bolsun armada. Artından Allah var uşul kırgısın, oşa bola versin kalgadı. 75 yıldık toy edip bugün aylansın şanga bütünдөй ordolu boştun aymağa.
желбіреп тұра сақтадан ырыспай аға мырдаған ырысылықтың байраға екі бірдей ақының ептеп-септеп сайрада ақтаңдай тілін қайрада Емің андан берің абыке ал жағын қатың айтпаста мұның ел сыйлаған жағын қарасың елі біскен айтады Анкенің ырыспай фонтты башқарған өкіметтің басшысы бекем болсын деп тілем астынан алтын тақтыса егер жетекшілер жақшы болған соң елін ашыла берет бақтыса азыр орын басар Тұрбайба жана мокойып улан инімді музыканы сүйгөнімі бүгін емгегінем білінді ырыспайдай ағамдан ұшындай мара кезім берем деп білбем қанша айдан бері қатарата талбай жүгірді ошондо емге кылганын көргөн элдер сүйүндү мына төрдөл турат карашы катарлашып бир жүргөн каткырып ойноп бир күлгөн аккордеон тартышкан бирине бирин сырын айтышкан түгөлбайдай агабыз түрмөктө ырдап олтурсак түркүнүн сөздүн табабыз калай калтын барына какшанып ырдап олтурсак канчада болсо жагабыз андан көрө туугандар аман болгун баарыңар ырдай берсең акынга ыргактуу сөздөр табылар ырыспайдай агамдын унутпай ардайым эсиңерген адыңар аман болуп дайым алтындан барктуу жаныңар ошентип ыргашаңган айлансың ырыстың элдин аймага кыскасы колдосун деп тилеймин баарыңда ырыспайдай агамдын арбактан арбагы Рахматулла Козыкеев, Абдуали Акимбеков, Рыспай Абдыкадыров Босторгой ырдап жаттуулап. Сахнада Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониянын Носқа фольклордук тобу. Кол чыгап тосбарыңыздар. Носқа фольклордук тобу. Носқа фольклордук тобу Улуу Курманалиева Жымбара Бейлекова Калыс Кебекбаева Мурат Сыргабаев жана Рустам Жумабаев. Концерттик программабызды улантабыз Рыспай Абдыкадыров Алмашым. Сахнада Муса Баетов атындагы сыйлыктын ээси Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери Курманбек Карабаев. Bir gece gibi bir gece almasın
Ertelik keçesindesin canlasın. Ay almasın. Çok degende bir görünüp koysun çok. Alsın mı çakılsın mı kaydasın. Görgüm gelip seni de geçürürüm. Kaçan sana yollamın almasın. Havarından aytıp koysun kıynamay. Hayran yürek kaygı tartıp kalmasın. Ay almasın. Haydaken döktün kim gidip aruma. Harbalastap kapın candın argasın. İlçin bulsun demlik kanama habat. Eğer aslan başta durmuş bardasın. İlgecasın sen işte gelişlerin. Hem ne demin başka söz yok almasın. Ay almasın. Yarkıp dayım canına sürdüm gülözüm. Yazgınlığı jakşına kayacağınağım. Yarkıp dayım canına sürdüm gülözüm. Yazgınlığı jakşına kayacağınağım. Yazgı günde jakşına kay Kurmanbek Karabayев. Rıspay Abdыкадыров Kimseni bunçalık tarıntkan. Atkaruçu Rıspay Abdыкадыров atındağı sayılıktın laureatı. Kırgız Respublikası Madaniyatının mıktı hizmetkeri. Ovonçu atkaruçu Murat Sırgabayev. Süttü yaktın jarık. Ah koyunup apakay arul kızay. Armanın ay talvay kıynalık. Ah koyunup apakay sulu kızay. Armanın ay talvay kıynalık. Batkanday kaygıga murlanıp. Bağ işin ayrılap jay basat. Can tartıp suğa cıldızdan ay. Jal bırak gülürüm arnaşat. Can
суға жылдыздар ай жалбырап күлер арнаша. Olun saç inge cay, oyları çabıp, mağdayı acırın talı bir say, mankayı oldu arı cüz atkanday arıtan, aygıran surat barıştan, kirgegen kömürü kirgen sunay, gün senin şahtarıkan, kirgegen kömürü kirgen sunay, gün senin şahtarıkan, gün senin şahtarıkan. Oyuncu atqaruchi Murat Sirg'abayev. Ошол чакта соймактанып тургум келет. Гүл урдуда ырсаттарын сунгум келет. Бүгүнкү болуп жаткан кечебиз көңүлдүү, кушубак өтсүн демек. Сиздердин үлкөн кол чагыңыздар менен концерттик программабызды улантабыз. Рыспай Абдыкадыров таанышыңдай карагын. Сахнада Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Рыспай Абдыкадыров жана Жумабүдүн Шералиев атындагы сыйлыктын ээси, мукамүндүү белгилүү аткаруучу Токтобүбү Черикчиева жана биздин оркестрдин таланттуу жигиттери комузда Бекболот Абдувалиев жана саксофондо Ильяс Ташболот уулунун коштоосунда кабыл алыңыздар. Жақын бір далыстай қараның жүріп тұртап жүлінімді қой қалап түрттің мені түкірініп сананың жүріп тұртап жүлінімді қой қалап түрттің мені түкірініп сананың жашу үшін тибесе да керегім ақ сүйімді дәлелдешке мен емей гүл ұрдына жүрегімдің ай сонамын алып қойғым сүйгеніңді
белегин гүл ордуна жүрөгүмдүн ай сонамын алып койгон сүйгөнүмдүн белегин жолукканда салкын тартса кабагың мен негедир тынчсызданып каламын сезимдердин жакшы чорун жандырган мейли сүйбө таанышыңдай караган сезимдердин жакшы чорун жандырган мейли сүйбө таанышыңдай караган сезимдердин жакшы чорун жандырган мейли сүйбө таанышыңдай караган мейли сүйбө таанышыңдай караган. Кыргыз Республикасы маданият аймактык кызматкери Токтобүбү Черекчиева. Бекболот Абдувалиев жана Ильяс Ташболотов. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу биздин Ош каласынын тургундары. Мен дагы кыргыздын бир бактылуу кыз экенмин. Ушундай болгон залкар заманыбыздын композитору, оюнчусу Рыспай агабыздын ырларын ырдап калган. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарга сөзү Омор Султановдуку, Рыспай агайыбыздын Биз экөөбүз деген чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Билбейм кайдан жаралгансың сени мага
Toktobübü Çerikçiyeва. Sözü Karmışak Taşbayev'teki, onu Rıspay Abdıqadirov'tiki. Жалбырағым дирилдек. Сахнада Кыргыз Республикасы Маданиятынын мыкты кызматкери, белгилүү 10-чы аткаруучу Абдыкерим Ахмедов. Kömürümde roza bolup jaynadım, kök jolukday gözlerimdi bayladım. Bulbulum sen uçup getip kay jaka, kaysıl baktan ucudup sayradım. Kaysıl baktan ucudup, kaysıl baktan ucudup ay sayradım. Mahabatın jalındağın öçeler, men emes bülgül jıttağın köpeler. Gülerimdi tөгüp koyup çüreke, kaydı uçasın bozdur koyup gökele. Kaydı uçasın bozdur koyup, kaydı uçasın bozdur koyup ay gökele. İzdeyim seni cıluluğun külümde, suyum singen suyum dayra ilimde. Şudur açı terezemdi tübünde, kaydasın sen jalbırağın dirinde. Kaydasın sen jalbırağın, kaydasın sen jalbırağın ay dirinde. Kaydasın sen jalbırağın ay dirinde. Abdikerim Ahmedov. Sözü Omur Sultanov'tiki, onu Rıspay Abdıqadirov'tiki eskeriu. Sahnada Kırgız Respublikası Madaniyatının mыкты kızmatkeri Татуу Tursunbayev атындағы сыйлықтың иесі Самара Каримова. Аккордеондо белгілі ойыншы Егенберді Танипов қоштайды. Gül açılıp bakta
Sen andasın ben mındamın Keçe dolup bugün kayra İşin almay turup kalan şaldayım Hoşul gündür caşı kıştay görünür Gezecek ayrılıp boş oluvermezsin Erden geçeseli seni samayman Sezilen ömür göçleri bir anda Sen bolup mandayga bükkün kalayım Gezecek ayrılıp boş oluvermezsin Erden geçeseli seni samayman Sezilen ömür göçleri bir kadar Sen bolup mandayga bükkün kalayım Sen bolup mandayga bükkün kalayım Samara Karimova, жана белгилүү оончу Эгемберди Талим. Рысбай Абдыкадыровдун чыгармаларынан Кораба чыгармалар иштеп чыккан Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Жаныбек Ботобеков. Кол чаап тосуп алыңыздар.
Жаныбек Молдабеков, қол чабылар. Бәне. Қадыр қонақтар, құрметті меймандар, Рыспай Абдықадыровтың көрермандары, ушул ағайыбыздың өнерін, талантын оңдорына екінші өмір беріп, сіздердің алдыңыздарға тартылып атқан біздің талантты ағалар, ежелер үшін бір дүркөде қол чап қойыңыздар. Шығармашылық игілік болсын. Бес кәстердік программамызды олантауыз. Сөзі Рыспай Абдықадыровтықы, оны Атайбек Бөдөштікі. Мен айырылып, сен да менден айырылып. Сахнада Қырғыз Республикасының ел артисті, сіздердің дүркөгін қол чаңыздар менен Қадикей Ералиева. Ошол кечте көзүм толо жаш болгон, мен сүйдүн баш айланып мас болгон. Азыр сенин аз мезгилде
жатпасмын боорум ысып жүрөк тынчып жатпасмын ыйлап ыйлап көз жаштарым датынан жумкар кезде канаттарым да сынар мейиримдүү май мен сени деп кайгырдым мен айрылсам сен да менден айрылдың мен айрылсам сен да менден айрылдың мен айрылсам сен да менден айрылдың Кыргыз Республикасынын артисти Каныкей Эралиева. Каныкей Эралиева. Рыспай Абдыкадыров, Селин Назик Меримин. Сахнада Каныкей Эралиева. Кол чаап баштатпасаңыздар. Артисти Каныкей Эралиева. Бар болуңуз. Концерттик программабызды улантабыз. Рыспай Абдыкадыров «Сагындым туулган жер сени». Аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абидин Темиров. Убайым тартып алыстан унутуп бардым бир сени сарылып ансыздан сагындым туулган жер сени сарылып ансыздан сагындым туулган жер сени канатым болсо азыр мен калкылдап учуп кетсем де калдайган сары талаңа карныгач болуп жетсем де калдайган сары талаңа карлыгач болуп жетсем де Erçitip dayın biter Esinden getmekten esin Sen jürüp dayım denemde Sezimdi bilep gelesin Sen jürüp dayım denemde Uktasam kirep düşümü Argımak çapkan talalar Duyulmay tatıl kusa
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Абидин Темиров. Рахмат. Қонды келсеңіздермен. Байқау аймаға 2 орыс шығармасын беріп қойып тұр. Ноқаттықтар айтпаңшы, чумам шығып кете жазады. Екінші жерде өзі бұра тартып сөйлеген күлгенге жақсы дейді. Тамашалап айтқанда өзгеше ошо Союз кезінде азыркы мен ырдай турган ырды 800 граммдан кейін ырдаш керек эле да өзі. Мен байқабай bir çayını kok çayımın önemli. İzdeyim seni arasından el derdim en bir koz gülzarından cer derdim sen ağlamadan izde tügacar alınsa Tikteyim seni tizmeginen el derdim baktarından bardık boz yerlerdi sen ağlamadan kaygır tuğacar alınsa kaygırıga gelgeni Akbıgık kızım beken jolugumdu tüsün görmey borum kış havalına jalbıraktın ömrümde acarına azuda den sol Puştu beken Yaşlı beken koynum Mınça meni Al oğlum tup oynadı Belki uşu Zor baktığının özüdür Ömür boyu İzzettirip bir görünbey koygan
gönlüme caramasa ben alamadım dayım seni izle üçün can Kırgız Respublikasının emgek singirgen artisti Abidin Temirov. Rahmat. Kadırlı qo'roqlar, hurmatli mehmonlar, Abidin agay, kelingіз. Kırgız Respublikasının emgek singirgen artisti Abidin Temirov, kelingіз. Sorular boyunca albatta Abidin Temirov agayımız. Örttendüm dere caz menen gelip canımda tursam caylarınız görür sen ala gelgen gömüldünüz denidi sanırım sen ala gelgen gömüldünüz demidi sanığı büyüye bir bekursa mezgildi gütgön manayı güzde kıyam muayın candan ümitten üzüp bir eres ubayımı cegen güldürdü kalsam bir pasta mendeki şoktuğan çeyin caştı delemez ubayımı cegen güldürdü kalsam bir pasta mendeki şoktuğan çeyin caştı delemez Gelgindir sögödirim cete tanım sağınçın tövüp toplam oldun can joldoş düşüktü ömür tündüğüm alır bolbosun men dağı öldü sağıngan can düşüktü ömür tündüğüm alız bolbosun men dağı öldü sağıngan can sağokşun men dağı öldü sağıngan can sağokşun Abidin Temirov. Abidin Temirov. Ay, boldu ya mami? Men kayra girip çıkar endi. Rahmat, biz konserттик программабызды улантабыз. Кадырлуу коноктор, урматтуу меймандар, өнөрдөгөн түгөнбөгөн генч, түгөнбөгөн казына. Мына ушундай түгөнбөгөн генчти, түгөнбөгөн казынаны жан дүйнөсүнө батырып, аны менен жумурай журтубузга бир руханий азык берген таланттарыбыздын катары саны арбын.
Алардын дагы бирин мен сахнага чыгарайын, кол жаап тосуп алыңыздар. Рыспай Абдыкадыров, Периштем сахнада Кыргыз Республикасынын эл артисти. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси. Сиздердин дүркөгөн кол чаңыңыздар менен Саламат Садыкова. Жетемде улам жылт еткен мақсат соңынан баратқан кезде чырмалып қайғы торына қарекке толып үмітім болып жанымда тұрчу періште жүрчү жанымда турчу периштем чарчадым эми дайыма тынбай сени издеп турамын азар кабагым бүркөз элестеп жанымда турчу периштем ак таңым болуп акшамым болуп көрүнчү мага периштем ак толкун болуп ак шокум болуп көрүнчү мага жолукчу мага Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Саламат Садыкова. Саламат Садыкова. Чоң рахмат. Кайрылуу кеч, кадырлуу канайык. Мына жыл сайын жыл аралатып залкарыбызды эстеп турар эли бар. Өзүнүн киндик каны тамган ыйык
кара кулжадай топурагы бөтөнчө касиеттүү жери бар. Айтканымдын себеби кыргыз элинде даанышмандарыбыз, ойчулдарыбыз, жаратмандарыбыз Ырыспай агайыбыздай болгон мыкты ошондой күү төгүп кеткен, нөшөрлөтүп өлбөс чыгармаларын жазып кеткен мыкты таланттуу адамдар көп болгон. Бирок Абдыкадыров дегенде мен бир нерсени түшүнөмүн. Ошол адам экинчи өмүрүндө дагы жоктоп алар, элинин ичинде мыктылары болот экен. Мейли ал бир адам болсун, төгөрөгүндө экөө-үчөө ээрчип жүрсүн. Бирок ошол бири-бирине баягы чын дилинен, ынтаасы менен кеңешип, ошондой биримдикте бир элге журтка бир бүгүнкүдөй салтанат тартуулап, анан ошол өткөндүн көзүн эскиртпей, рухуна таазим кылып, мына ушулардын баарын жасап жүргөн көп жылдардан бери баарыбыз ушинтип үйрө алып келип калабыз. Ушундай улуу киши экен чындыгында эле. Бир канча жыл өтсө дагы о дүйнө акыретке кеткенине, артында дагы бүгүн той болуп атат. Баарыбыздын башыбызды бириктирип атат. Демек мен ойлоймун, Абдыкадыровдун ошо фондун уюштуруп жасап жаткан адамдарга бир ирет таазим кылгыбыз келет. Биз бар болсун ошол Абдыкадыровду көтөрүп жүргөндөр. Эчен таланттар бар, бирок жокто болсо аты деле өчүп, унутулуп баратат. Чыгармачыл адамдар гана кап деп коебуз мисалы да. Ошон үчүн ошол Жээнбековдордон деп коеюн мен. Себеби Абдыкадыровдун мындай таажысын, туусун көтөрүп жүргөн адамдардын бири ошол бүгүнкү мына өкмөттүн башында турган агабыз болсо керек. Анан Тукем Түгөлбай Токтогулович Казаков залда барбы? Бүгүнкү биздин величина ушундай улуу агабыз келип маданияттын башында туруп берип атат. Бар болуңуз Туке. Биздин көйгөйүбүздү дагы, жакшылыгыбызды дагы билген чыгара турган сизсиз. Аман болуңуз. Абдыкадыровдун анда эмесе жолу карын билгем деген чыгармасы жалпыңыздар үчүн жаңырсын. Чоң рахмат. Biz joluktuk, bilbeyim kaçan ümitim, bilip aldım, yüreğimdü sen bütün. Bir jol
Salamat Sadıkova. Salamat Sadıkova. Çok rahmet. Rahmet. Günün özüp, jolun tosup buğulgan, үнün sozup, ırgaylanıp kuğulgan, ırdaş üçün, ırdan bütüp taqdırı, ırdaş üçün, ırçı bolup tuğulgan. Qadırlı konoktor, hurmattуу mehmandar, ırdın piri Rıspay Abdukadirov'tun görmandары. Oşunu menen Rıspay Abdukadirov'tun 75 yıllık marekesine arnalgan eskeriyor keçe konsertimizin soğuna çıkabız. Süyüktü kırgızlarımızda tınçılık, amançılık bolsun. Жақсылықтан жүз көрішілі. Ар бір қоштошуның артында жолығышы бар дейді. Жақсылықтан жолығышалы. Бар болыңыздар, аман болыңыздар.